subscribe dan like. Subscribe itu gratis mantap. Selamat pagi. Pagi-pagi guys, suasana sudah ramai. Oh ya guys, ini apa bang? Susu sama Milo. Pakai es nggak bang? Pakai es nggak? Pakai. Sedikit aja esnya. Rame guys. Ada warteg warung santri katanya. Tumpen di pagi-pagi udah bukaan. Jangan lupa subscribe dan like. Laris manis. Sibuk nih. Gimana bang? Bilang bang, jangan lupa gitu bang. Ya, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa lagi. I've been all around the globe trying to protect your soul.